अनौब कोरोना वायरस स्ट्रेन अमा कन्ना संदोरकपदगी यूनाइटेड किंगडम की फ्लाइट क्या बैन तौखरे पृथ्वी पुंबगी ओइना यामना नुंगनांगबा पुकनिंगाई ओइबा मओंगदा खा इंग्लैंडदा कोरोना वायरस की अनौब स्ट्रेन अमा कन्ना संदोरकपा हौरे मसिना मरम ओइदुना वायरस असि अतै मफमसिंगदा संदोरकपा ngamdanaba यूरोपियन यूनियन EU की लेबाक याना यूनाइटेड किंगडम दगी पाइरकबा फ्लाइट सिंग थिंगनबा अमसुंग थिंजिनबा फिरेब लौबा हौखरे हाइरि नेदरलैंड की ओइना यामद्रबदा चही सि लोइद्रिबा फावबदी UK दगी पाइरकबा फ्लाइट सिंग थिंखरे अदुगा बेल्जियम गिना ngasi अहिंग नोमयाइदगी हौरगा पुंग कुनमरी की फ्लाइट बैन तौखरे मखोइना यूरोस्टार याउना ब्रिटेन गा समनबा ट्रेन लिंक सु लेभनखरे ऑस्ट्रेलिया अमसुंग इटली नसु UK दगी पाइरकबा फ्लाइट सिंग थिंगलगनी हाइना लाउथोकी अदुबु मदुगी अकुप मरोलदी फोंदोखिदे अनौब कोरोना वायरस स्ट्रेन असिदगी इटाली मचा सिंग गाथोकनबा सरकारना थौरांग तौरी हाइना इटली की फॉरेन मिनिस्टर लुइजी डी मायोना सोशल मीडिया दा फोंदोखी मफम क्यादा अनौब स्ट्रेन असि संदोखिदनमगिदमक्ता जर्मन ऑफिशियल सिंगसु UK दगी पाइरकबा फ्लाइट सिंगी मतंगदा अरुब खोंथांग क्या लौखनबा खनरी हाइना फोंदोखी जेक रिपब्लिक ता UK दगी लाकपा मी सिंग अकन मओंगदा क्वारंटाइन तौनबा खोंथांग लौखटखरे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन लंदन अमसुंग अकोइबे एरियादा ngarangdagi akanba athingba thamjinkhaba matungda यूरोपियन यूनियन की सरकार सिंगना खोंथांग क्या लौखलखिबनी बोरिस जॉनसन फोंदोखिबा मतुंगिना अनौब वायरस असि हौजिक लाइसेट थोहलिबा वायरस असिदगी चादा हुमद्रा हेना यांगना संदोकपा ngami अमसुंग मसिना लंदन अमसुंग खा इंग्लैंड दा यामना थुना संदोखरे हाइरि अनौब थौदो असिना मरम ओइदुना प्राइम मिनिस्टर ना लमदम सिंग असिदा अनौब मरोल मरी की अथिंगबा थमजिनखि कोरोना वायरस की अनौब स्ट्रेन असि यामना थीना सिंथानिंगाई ओइ मसिना थीना नाहल्ली नत्रगा हौजिक लेरिबा वैक्सीन सिंग असि इकान कानारोय हाइबगी खुदम अमतदी लेते हाइना बोरिस जॉनसन हाइखि मरकसिदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना कोविड-19 की अनौब स्ट्रेन असि की मतंगदा UK की ऑफिशियल सिंगा नक्सिनाना पाउ फाउनरी हाइना सोशल मीडिया दा फोंदोखि अनौब वायरस की स्ट्रेन असि असेंगबदी हौखिबा सेप्टेम्बर थादा खा नोंपोक इंग्लैंड दा थोखिबनी अमसुंग मतमदुदगी एरिया सिदा सर्कुलेट तौदुना लाकपनी हाइना WHO की ऑफिशियल अमना BBC दा फोंदोखि अखोइना खंगबादुदी अनौब स्ट्रेन असि लौनगनबा हेली हाइबसिनी मसिना कयाम थुना संदोकपा अदुगा मसि मसागी वायरस मखल अदुरा नत्रगा तोंगानबा मओंग क्या पुनसिलबरा हाइबदु खंगदोकनबा स्टडी तौरी स्ट्रेन असि डेनमार्क नेदरलैंड अमसुंग ऑस्ट्रेलिया दा सु थेंगनखि मफमदुददी केस अमखक थेंगनखि अदुगा मखाताना संदोखिदे हाइना कोविड-19 की मतंगदा WHO की टेक्निकल लीड मारिया भान कारखोबेना फोंदोखि अदुगा तोप पावमना इजराइल द वैक्सीन कापथोकबा हौरे इजराइल द कोविड-19 लाइसेट अमु हन्ना संदोकपा हौरलिंगै तालकता लाइसेट असि थिंगनबगिदमक्ता ngasiदगी वैक्सीन कापथोकपगी थबक हौखरे लैबाकसिदा नोंगदा मियोय लिसिंग हुमफुरोम वैक्सीन कापथोकनबा पांदम थमली इजराइल द वैक्सीन कापा हौबा सिदगी ख्वाइदगी मकोकता थमलिबसी हेल्थ वर्करसिंग ओइरि मसिगी मथंगदा अहल ओइरबसिंग मसागी अनाबा लैबा मरमना यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइबसिंग अमसुंग मसागी चही हुमफुगी मथक्ता लैबसिंगनि लैबाक असिना फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन अमसुंग ngarang nahanda approve tawkhiba Moderna gi vaccine dose kaya leisinduna population million 8 gi konanaba leire hairi Israeli kaya na vaccine kapada tanba maramna miyamda pukning thoganabagi damak Prime Minister Benjamin Netanyahu na sungarang ahing ahan bada dose kapki yet ki pambom takhatuna vaccine kaptringai da Prime Minister na masi yamna harau nungaiba tangkak amani masina Israel bu mahausa gi punsida hanjil hangani haina phongdoki Israel gi health minister su ngarang vaccine kapthokpada yauki यूनाइटेड स्टेट्स की जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर अमसुंग मखोइगी जर्मन पार्टनर बायोएनटेक न पुथोकबा वैक्सीन असि डोज मिलियन 9 लैनबगिदमक इजराइल ना हान यानब पोरखरे वैक्सीन असि मी अमद डोज अनि कापकदबा मरमना मसिना अपुनबा पॉपुलेशन की तंखाइरोमदी कापथोकपा यारगनी इजराइल ना था सिगी अंगन बसरुक्ता मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन डोज मिलियन 3 लैनबा यानब पोरखी मसिसु डोज अनि कापकदबा मरमना अतोप मी मिलियन क्या कापथोकपा कोनरगनी लैबाक सिदा नुंगती की लाकपा कोविड-19 की केस अमुक हेनगलगली नोंगबदा केस लिसिंग अहुम यौनिंगसित तौना लाकपा होरकपदगी इजरायली लीडर सिंगना अहुमलक सुबोइना नेशनल लॉकडाउन तौगद्रा हाइबगी मतंगदा वा खनरी अनि सुबो लॉकडाउन तौखरब मतुंगदा लैबाक सिदा हुजिकसु अथिंगबा कयादी लैरी होटल अमसुंग रेस्टोरेंट कया थोंग लोनबा अमसुंग थबक फंगदबगी चांगना डबल डिजिट ता लैरी अदुगा तोप पावमना काबुल द कार बॉम्ब पोखाइबदा मी 9 सिरे अफगानिस्तान की कोनुंग काबुलदा ngasi ayuk yamna chawba कार बॉम्ब पोखाइबगी थौदोकता मियोय 9 सिखरे हैना इंटीरियर मिनिस्ट्री की पावमन हाइरी एटेक दुदा पार्लियामेंट की मेंबर खान मोहम्मद वार्डक यावना मियोय 10 सोकी
lawmaker adu thoidokna phibam luba oide haina thogdok thukhomda interior minister Masud Andarabina paumisingda phongdoki asiba masing asi hengelakpa yai haina minister na haiki lawmaker asigi convoy ama Kabul gi Khosal Khan lamdamda chalingaida bomb attack adu tawrakhibani pokhaiba duda manak nakpada leiramba civilian car sing mai sakhanki building amasung dukan sing kai ki hairi yamna chauna pokhaiba gi thogdo asigi matangda group amatana claim tawrakpa leidri thogdo asibu yaningdaba phongdokpagi warol amada Afghan president Ashraf Ghani na misam singgi mayokta Taliban na hingsa gi thabak chathaba tokadabani amasung ceasefire gi wafam yanaduna hujik chathariba ingthaba poraknabagi khongjeng asida mateng pangsingadabani haina phongdoki mahakna ngasi gi thogdo du Taliban da hakthengna tainabadi tawkhide haukiba tha khara sida Kabul da sathakiba attack kayadi Islamic State terrorist group na claim tawki masigi manungda mahiroi singna namna mi yangkhai hatkiba mahiloi sangsingda chathaba attack yauki ngarang Afghanistan da leiba United States ki maruoiba base amada rocket kapsilakpagi thogdok amasu Islamic State na claim tawki NATO gi pau matungina attack adu da kanamatana shokhide hairi Maraksida Afghan Defense Ministry na kharom da leiba Helmand province ta thadokiba report amada suicide car bomber amanasu army checkpoint attack tawnaba honaki adubo hanna khangubudagi lanmising na kaptuna hatokpana hanki hairi Nawad district ta thokiba attack tawnaba honabagi thogdo aduda lanmi ani khak khara khajik shoki haina report aduda haiki aduga toppa pawmana UK da thengnaba coronavirus ki anubai strain gi matang da khananaba health ministry na ngasi urgent meeting kaukhre UK da anoba coronavirus ki masak olaba strain ama thengnare haina report tawrakhiba adugi matangda khana nainanaba Union Health Ministry na hayeng urgent meeting ama kaukhre anoba strain asi athu matamda sandoraktuna awaba amamuk mayok nagadra haibagi mi paiba pokna bahore British government virus asi gi anoba strain asi control tawba ngamdaba phibamda lai haiba report asi da yumpham oiraga UK da gi pairakpa flight kaya Europe ki lebak singda athingba thamnakhre amasung nomaijing numitagi nauna mi sing yumdagi mapan thoktana bakan bawa pham thamkhre UK da report tawrakhiba anoba strain adugi matangda khananaba Director General of Health Services DGIS na share lawduna Joint Monitoring Group JMG gi meeting ama hayeng kaukhre JMG gi member amasu oiriba amasung World Health Organization gi India gi mihut Dr. Rodrigo Ice Opinsu mifamaduda saruk yarba yai haina pau gi source amana hairi Coronavirus ki anoba strain asina infection yamna thuna tawhanba ngami masina nauna amuk mi million kya yum da lengdana laihanba phibam ama lakhre UK da ngasidagi non essential shopping amasung business sing thong lonakre aduga top pawmana lukho sai jau mara leite haina thadopgi mayokta wakat mifam chathakre Haukiba ing lisingani ga tara nipan gi June thada lupa koti kuntaret henbagi drug phabada chenaba Autonomous District Council ADC Sandel gi chairman oiramba lukho sai jawbu mara leite haiduna thasi gi tara tereta NDNPS court thadokhiba gi mayokta ngasi Imphal East District ki manungchanba Nongmeibung Ayangpali Women Development Mairapai B Association Unit 1 amasung kada Nongmeibung Ayangpali unit ka punna khusamna duna social distancing ngak na wakan mifam chathakre hai Wakat mifam aduda Coalition Against Drug and Alcohol Kadagi Vice President Ningthojam Dorian amasung Nongmeibung Ayangpali Women Development Mairapai B Association Unit 1 gi Secretary Nongthonbam Ongbi Medhana wangangki Ngarang su Imphal East District ki manungsan na leiba Uyumpok Khunjau Community Hall da kada Uyumpok Unit Uyumpok Khunjau Mairapai B Uyumpok Development Committee amasung FUC Uyumpok na punna khusam na duna wakat mifam chathaki hairi Wakat mifam aduda kadagi president Hizam Priyo Kumar kadagi vice president Ningthojam Dorian amasung Uyumpok Khunjau Mairapai B gi secretary Konsam Santi na wangangki hairi Amaromda drug ki case ta senai haiduna matam kuina jail da leiruraba ADC Sandel gi hana chairman oiramba lukho sai jawbu special court NDNPS na mara leite haina thadokhiba bu yaning da phongdoktuna ngasi Thawal district ki Tentha Mairapai B singna wakat mifam phamkhre wakat mifam aduda drug ti pharga mapu phaba ngamda ba haibusi police ki aswan bani war against drug maming tagini drug phaba gi power CSO sing da sinabiu lukho sai jawgi case ta chief minister na tumina leiba yaning de haiba warol sing thaba placard sing paiki wakat mifam aduda saruk yakhi bai kop ning thau nupi saukhat lup Tentha gi advisor Moirang Them Sanatomi na phongdorpada lukho sai jaw case ki matang da Manipur gi chief minister na matam chana wahi ama phawba phongdoktabasi yaning de lukho sai jawgi mathakta makha taba lokhat pa yaba case lokhat piu haiki Arobada Paubilai News Reader ki video bi yengbiri wa khuding putha ka chari